al C diciamo che è stato messo in funzione di recente.
quella mattina. Tieni arrosto.
c'è tutto questo turismo. Ho fatto vedere che ne hai parlato, bravo Bimbo. Ah, oh. I didn't mind it. Io ho le idee chiare. 베네치아가 가는 이유 중에 가져가는 유리공을
আরেকবার ছোট ভাই পাঠাইলো না, বললাম হ্যাঁ শিবলি। আমি শিবলি খুব অ্যাক্টিভ, বলবো আপনি শিবলির কাছে Yok şu kadar TL'ye para verin. Yok şu kadar Bilal, Bakay ne yapmışlar? Ayaz buraya gelin değil mi? Zem oradan gitmesin. Mi pare. Le dice 5. O 3. Hágamela a mí. Entonces, que si es como el último. Buraya çekeceğim, burada yapılır. Ama dur Zeynep insanlar var. Şu şey yapıyor, canlı yayın yapıyor. Bueno, nosotros hicimos con el carrito.